Ja sam pokvarila mikrofon. Postoji li okvir koji se ne može potrgati? Ne postoji okvir koji se ne može potrgati, okvirom moramo pravilno rukovati. Skidanje i stavljanje sa oba dvije ruke, ne samo sa jednom, kao i čišćenje sa krpicom koja je namijenjena isključivo za naočale. Kada su potrebne progresivne naočale? Progresivne naočale potrebne su svima koji imaju dioptriju za daleko, za blizu, čak i ako koriste puno kompjuter, jer koriste onda sve tri zone namijenjene za te naočale. Mogu li se u stari okvir ugraditi nova stakla? Mogu, ako je okvir ispravan, nije potrgan, mogu se napraviti, iako je najbolje da je okvir što noviji, jer ako pukne okvir, moraju se napraviti nova stakla, a male su šanse da će stakla pasati na neki drugi okvir. Kada su potrebne naočale sa zaštitom od plavog svjetla? Potrebne su svim ljudima koji dugo borave za računalom te osjećaju umor, težinu u očima i glavobolje.